Ovdje sam sa radnicima kojim ja pripadam, konfekcije Borac Travnik, koji je nekadašnji bio gigant, to svi znaju. Ovdje smo došli radi uvezivanja rada, već 3. puta dolazimo. Prvi puta kad smo bili, premijer Novalić nas je primio i rekao je rješenje da se riješi za mjesec dana, da sve bude regulisano. Navodno nikakvog pomaka nije bilo, došli smo drugi mjesec kad smo došli, dogovorili smo se svi i bila je i porezna i svi su tu bili i ispred PIA i svi se dogovorili i bilo je rješenje da se uplati svi ovo što treba da nam se uplati, da koji su za penziju da idu, koji nisu. Nas je od 1700 radnika, 1200 radi u firmi, koji sad je privatizovano, gore radi neki privatnici, a ovo nešto je otišlo u penziju tamo prije šta je bilo kako, neki su otišli dalje, a nas je ostalo čisti 177. Od tih radnika 40 je oboljeli, 40 za penziju, ovo ostalo je koji neće nikom. Koji su ispod 80. godine neće i nikom. Imaju po 25 godina radnog staža i sve. I sad mi se borimo da nam se uplati. Uplatili su nam staž, što su dogovorili prošli puta do 2010. pošto je neki zakon promijenjen. Taj zakon što je promijenjen od 2011. daje drugi. I sad nam porezna koči, rekli su da će riješiti do 18. prošlog mjeseca. I sad taj zakon nam koči i porezna, tražimo samo 200.000 naših sredstava koji je premijer Nikšić rekao kad se hotel Lipa proda da se riješi ovo radnika koji smo u nebu na zemlji. Znači mi invalidi koji spadam isto ja, a ujedno ostalo su ovi ovdje radnici koji neće niko, prvo mene neće niko sa 55 godina, nemam gdje. Niti me ko hoće, ništa živo da mi se uplati radni staž, znači uplaćeno je sve do 2010. ali ovo dalje ni nebu na zemlji. Neće nikom da nas primi. Ništa, ja više ne znam kome da se obrati. Novalić je izjavio, da bio sinoć preko televizora, kako čujemo narod priča, da Novalić je izjavio da je do porezne. Porezna, ne znam, šalju nas porezna ovo, ovi vamo, ništa se, kome da se više obrati, šta da radi. Ne treba nama puno. Neki imaju i po godinu, neki 8 mjeseci samo da se poveže, da ide u penziju. Mislim, to je vrlo malo, možda i manje da će biti od 200.000 maraka. Pa nek riješe taj narod, da se riješe, da ne dolazimo ovdje, ne tražimo sredstva ni od vlade, ni od kantona, ni od koga, nego tražimo ovdje jer su nam vlasnici vlada federacije. A sredstva imamo, ako će uzeti porezna, nek uzme ovu 1000, ali od te 1000 nek izdvoji nam ti 200.000 da se riješimo. Nek malo otvori oči, nek vidi ove ljude. Nama je žena u bolnici, sad smo išli gore da vidimo šta je sa njom. Ne puštuje, žena se ne osjeća dobro. Danas je oko 20 radnika isto primilo lekcije, ne osjećaju se dobro, to tlako vjerojatno. Mi smo na nervnoj, ja sam prva na nervnoj bazi. Bojim se da ne dođe do nekih komplikacija, da nešto. Pa mi možemo svi zaglaviti bolnice. Šta ćemo? Nemamo zdravstva, nemamo ništa. Ne znam više kome da se obratimo, nek nam ta porezna, nek uzmu ostalo, ima još nekretnina, prodaje, nek radi, nek uzme, nek riješe ovo, a ono ostalo, ja ne mogu više, mislim, nisam pametna, ne znam više.